Ni bwega kaire muraithiria wa Meru TV nkiria ira hugukira hugwithirwa na utugo bubuthongi na nyuma ya kuthoma ndeto cia Meru TV rukiri ngwati ogeni na gitiyo gikinene nikienda tumba kuigwa tugichambua gazeti tumenye nimbi yongwa ithiete na mbere na kuigwa ikiarirwa kiri gazeti nkiruki tukithi na mbere na kuigwa tukimenyaga imbi yongwa ikwenderea kiri nthiguru yetu kiruki ngura antugo chionde keep kana ithirwa wi muntu omwe update nontu no gukire okethira mantu tibura okuthuganagia mantu tibura okuthuganagia nende tigo Meru TV turiaga kira rukiri gutigiria tukumenyithia mantu monthe marama kuendelea aga nthiguru yetu ya Kenya na inya ome ya nthiguru yetu ya Kenya ndarikani ino gatuthingire kiri gazeti na njarani ya kwandi na gazeti ya The Standard ira tukuthina mbere na kuigwa tukimira ithiria imwe kwa imwe nikenda tumenya imbi yongwa ikwendelea nthiguru yetu ya Kenya na tukithina mbere kana kiri page ya itagwa ni cover era yambiritie nikiri mantu make tuthina mbere na kwatukiraithiria mantu megie mutongoria wa mugongo kana mbichera yambiritie na mutongoria wa mugongo Rais William Ruto na wari Prime Minister Raila Odinga kaitania kai mutongoria wa kiama kia ODM bakithina mbere na kuigwa kana tithina mbere na kuigwa gitoneria bura kana kiuria kira tukurua gati kababa bebaire who is more corrupt kana no ena wunkumania gati kababa bonde bariaga gati ka rais na Raila Odinga na nguruki tukathina mbere na kuigwa tukiona ruono ruru na njira enkinyaniru kiri page ya ithanthatu na page ya mugwanja ara tukathoma mamwe mama mathina maramethirito magikava sector mwanya kuma Rais William Ruto akuthingira gitini turaithirie urimi turaithirie ugima wa mwiri na turaithirie sector mwanya twitani nawe mwanga tuthirikirie ni nani mukureterio kambitariria no mwangangi na tukambiria ndarikani ino tukithina mbere na kuigwa tukiambiria gatwambirie page ya mbere arai kuthina mbere na kuigwa igitone kana tukiariria mantu megie ugima wa mwiri ugima wa mwiri wakagita gakaraya kuma guchenchwa kwa NHIF yairwa kirisha ikwethiritwe kwina mantu maingi sana bamwe bagitiganagia na SHA na bangi bakithia na mbere na kuigwa bakirigana na SHA na kiri rugono ru twithina mbere na kuigwa tukiraithiria bura SHA ikuthinia bamwe ba ajie mono baraba kuthikona utungata bwa kimwiri ome ya nthiguru mono mostly nuye a Kenya arira ba watu imirimo ta cancer mirimo ira itomba gutrita wa nthiguru yetu ya Kenya bamwe ibogithagwa nthiguru ya India nende baingi ibonekete gukwamira mono anene nthiguru ni nontu bwa kwagia mbecha cia cibitari kana cia kuria bili ya cibitari baingi bakisha ikibarugamagira bangi takubarugamira bangi kibarugamira gichunje kia 50 gitigaria kiu kingi na manto makariwo waga kuringana na CEO wa SHA ni Mercy Mwangangi tuthina mbere na kuigwa tukiona bura manto kana bura SHA yurite manto maingi baingi batakumitegia Dendi tukona rugono rwa kana rwa muyumwe wa mianke 5 ora arumiritwe kana arumiritwe murimo wa nkoro murimo wa nkoro naomba kuigwa akithi cibitari ya India nikendomba kuigwa kiona utungata lakini gia komaki igotwika ni gotwika kiri bilioni kana kiri mbecha kana kiri mbecha ira cibatirie kuigwa ikiriwa mwana ona ombete kuigwa akiremerwa undu bugwite mainya ndona wake are moinya kuruta kumu itawa are moinya igwitigiria kuruta gukinya nthiguru ni nontu bwa kwagia nontu bwa kurega kwithirwa kwina ngwataniro kana nontu bwa kwithirwa kwina some pakaragachara gatika SHA kana gatika amona kwithirwa atongeria mwanya bari thirikari-ini na bari omea thirikari na baraba kuthina mbere na kwa bakiwatambaru thirikari bakiuga bagitoromba twibandikithie kiri mubango wa SHA kagitania ka ukinyira thaino antu nkirukia milioni 23 bilioni 23 ibe bandikithitie kiri mubango wa SHA kiuria ni ati
ukaya kuigwa mubango uyu ti kuruta wira anto bomba kuigwa bebandikithitie baingi ugu anto baba na kingine ati anto bebandikithitie ugu mubango uyu utakuruta wira kana ukiruta ngugi nkiruki bakiongera tongeriba kuthina mena kuwa bakiuga thirikari itari na mubango umuganu nikenda kana bakithingira kirisha bagichenjia NHIF bathingira kirisha abatari na mubango umuganu iberi bari ibabatiri gukarangaga mieri 5 bebanga nikenda bomba kuigwa bagichenjia kiri kana bagichenjia kuma kiri mubango we NHIF tusha na nkuruki bamwe kana bakathina mbena kwa bamwe baruti wira kiri ministry ya ugima bamwiri ibo bamwe bakuthina mbena kwa bakiuga thirikari itombete kuigwa ikibanga rugono rukathina mbena kuigwa kiruona akiri penji ya mbere ya kana ya gazeti ya Standard na ndaromba gumbe kuigwa ukiraithiria gatumbe kuigwa tukiugia kidogo no ntobwa matha penji ya kathatu ikathina mbena kuigwa ikiariria rugono rwigie Jeff Mwathi ni umwe wa muini wa nyimbo cia mugithi baingi ibamuye na baingi batamuye Jeff Mwathi kidogo mbere kuigwa agitutiga kumania na gukua na njira itakumenyekana kana gututiga na njira itakumenyekana abari sherehe nyomba imwe ya achore bake na kesi gikino kithiete na mbere na gikiendereaga amwe na gutendeka kwa mianka kathomba na ndi thirikari kana ura athimaga miri ya akuora ndikitwe ni thirikari Johnson Oduol narombetwe kumba kuigwa agikinya kiri koti nikenda witiga mbitwa tariki 21 mweri wa 10 mwankani uyu nikenda umba kuigwa no tuniwe umbire kuigwa akiuga postmortem ya mwiri wa Jeff nikenda umba kuigwa agitariria imbio ngwa yombire kuigwa ikiria Jeff na rugono ruru kana gikukia Jeff kionekanite tariki kionekanie mweri wa 2 mwaka wa 2023 Mwankira akagitani gaka no bathia na mbena kuwa bagitega kesi barabare ogo DJ Faxo na aribangi ariogo Faith Donge na aribangi kathomba bara bakinyire kana bara bare ogo Jeff akiomba kuigwa agitutiga kana bara bari mwege kagidarikani ya muthia akiomba kuigwa agitutiga nende thirikari ni kana koti mugambithania wa koti no kuromba Johnson Oduol ombe kuigwa agikinya wetiga igambarire tariki 21 mweri wa 10 igambarire rirari ogo rirari okiumia giki na antu kana bara bombire kuigwa bagiusikana na gikuo giki bomba kuigwa bagikinya na gutariria mantu ma kathomba atukirikana na ndetu inu cigie gikuo kia Jeff Mwathi egaturaithiria mantu megie siasa kidogo gatombe turaithirie ntugo kana nyuma ya munini wa rais Professor Kithure Kindiki kuthukia giti mianka itekura less than a year kana mwanka timuthiru nyuma ya Professor Kithure Kindiki kuthukia giti kia munini wa rais na bandu ibokuigwa kana igokuigwa murugutira wa utongeria bwake ibokuigwa development kana urutingugi bwake kuringana na mwandiki wa gazeti thina bena kuigwa agituoneria nyuma ya kwithiritwe kwina anini va rais baingi sana wakagitaga karaya bangi bagasabu mianke 5 bangi bagasabu mianke mikai bakaumanga lakini nyuma ya kwithirwa kwina kana nyuma ya profesa kumba kuigwa akuthukia giti ikwithiritwe kwina murugutira umwingi sana kwithiritwe kwina murugutira umwingi sana wa kuruta ngugi na nkuruki bakiuga kuma ukuthingira inya kumania ibombete kuigwa bukithiranga ikiringitha nagwa na utongeria bwa munini wa rais ora ungi kwithiritwe kwina ukabira kwithiritwe kwina ungumania lakini kuma akuthina mbena kuigwa akithingira ikwithiritwe kwina urutingo gibunene bino miario ya munini wa rais hira intere chia Njoro county ni ya Narok ni hiraithia na kiri event ya empowerment kira bantu ngwetegia empowerment ni umbete kuigwa igikinya na areto umbete kuigwa igikinya ngwetegia ikomba kuigwa igikinya gatureka na mantu mamu atuthingire kiri siasa chiongwa tuthingira kiri siasa chiongwa ikarinya ta rais William Ruto muthenya wa Jumatatu kiri mucemanio
wa atonge abunge ba ODM na ba UDA akarita inya awatithirie mwanki nontu kuma akuthi na mbere kana kiri mucemanio uyu kwirikana ni mucemanio urari wa kwaraniria na kugwatanira na kuthiria murugutira wa gisiasa na nkuruki ngwataniro ni kenda tumba kuigua atugitambia rimwe tuthiete twatanite njara twinde tuthiete na mbere lakini negarukire yakara ta bantu awankania mwanki nontu ikuma Rais William Ruto akurungama na kuga mbunge ino nene na mbunge ya Senate ni uyuri ugumania bombo batongeri bakunenkero mbia bakunenkero mamilioni mambia nikenda bomba kuiwa baikurukia imwe ya miswanda ibu kwathire na mbere na kuigwa kana nyuma ya rais kuthi na mbere na kwa kiugo na miariono ya watombaru ni mutongore wa kiama kia ODM Raila Odinga ni thiete na mbere na kuigwa ikirieta mwamukoro wa gisiasa mono mwanki wa gisiasa murugutira wungwa aga nthiguruni yetu ya Kenya ni rwaria araririe muthenya wa Jumatatu na nkiruki bomo batongeri baumirite na kuga na kuromba Rais William Ruto nukumira ututaririe na ubombete kuigwa bakithukia ugumania bura kiri mbunge nene na mbunge ya Senate mono tukiraithiria kiri page ya mugwanje itukuraithiria ura ni mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ura withiritwe ari umwe watongeria ono abunge bakuwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza na umirite na kuromba Rais William Ruto umira ututaririe utwande utworotere ngania ibakuwetithanirwa na ugumania bo milioni 10 nikenda wamba kuigwa baikurukia miswanda ni umwe na inya ni munechia wa GLAC no ni umwe watongeria ma athete na mbena kuigwa kimuromba Rais William Ruto aumire augie abataranie nao obete kuigwa akithukia mbecha ino nikenda omba kuigwa ikurukia miswanda ndikomenya wo muthikiria na inya muraithiria o Meru TV ugibwa kwiboreko babu babunge Rais William Ruto arugire ni mbunge ya Senate na mbunge nene nabo a Senate kana nabo mbunge ya Senate nabo batatigirwa nyuma nabo ibo umerete nabo kuromba na kwanja va Senate na wabo mirite na korotithiria kiara kiri speaker wao Moses Wetangula na speaker wa mbunge nene Moses Wetangula na speaker wa mbunge ya Senate inakuwa na kubameneria no tubakoremo kubathetera no tubakoremo kubathetera no tubakoremo kubathetera kiri kagitani gaka barasamona wakana barokagirwa kiara Rais William Ruto kiri mucemanio na ubaruthite weigie committee ya public account ni mantu kana committee ya public account ya Senate county ni mantu mara uraithagiria nanta ikuthianganga nanta county kuthianga nanta thirikari kuthianganga nini barabarari kana barabatongoreretwe chairman wa Moses Kajwang na speaker Amason Kingi Moses Wetangula iba umirite na kumeneria anene speaker Amason Kingi wamwe na speaker wa mbunge nene Moses Wetangula no tubakoremwa kubathetera na kubathetera monorira Rais William Ruto araragiria mantu meigie gugumania ngiruki bakithina mbere na kuigwa bakiuga kana bakithina mbere na kwa bakikanukania bakiregana na misuna na rwaria ruru bakiuga bo gutie gugumania bethirite bakionania babu na boibo Senate nabo umirite bakethetera watabura mbunge nabo baraumire bathina mbere na kuigwa bakithetera lakini ya gukenia ati rwangirwa EACC rura rurwaga na ngukumo muthenya wegoro itironire ibaugire ibambiritie kana ibarambirie uthuthuria wao ibambirie kurutha uthuthuria kana investigation nikenda gutigira bakumenya ndeto ni cioma kana iciorongo lakini baugite batiomba kugo bakiaria kagitani gakara lakini nyuma ya kagita gatekara yabona bawata bethirania ndeto machi na mugwata bakaba kuigwa bakirekeria kana bagishia na akenya gatubekanya atone buramanto makathi na mbere na kuigwa makithi
gatureithirie mantu megie oversight ara auditor general kana mutari wa mathabu wa thirikari kawaida ni bumuiye Nancy Gathungu na mbete kwigwa agikinya mbere ya koti ria muthia gukinya mbere ya mbunge nene mbere ya komiti ya mbunge nene iria yegie kuraithiria mantu megie uthina mbere kana audit na wirite na gutariria kiri budget ya mwaka wa budget ya mwaka wa 2023 2024 ikwithiritwo kwina mbeca itumiritwe itakumenyekana ichiambi kira mugana wa mbeca ino ichiringi bilioni 4.8 ichiethiritwe kana imbeca ira chiomba kwigwa chiombire kiri ndona 17 na chitigikene ichiambi chia rombawa chitigikene iko chiatumirwe na mwankira kagitani gakono bathiete na mbere na kuigwa bakiruthaga lakini itikumenyekana iko chiathire lakini ni mbeca chombire kuigwa ikirombwa na mantu mamba kuigwa na chomba kuigitumirwa na itiomba utarirwa iko ire ongwa ichondeto chombete kuigwa ikiwata mwanki haga kiri nthiguru yetu ya Kenya na kiri mbicha ya cartoon muthenya wa the bicha ya cartoon muthenya wa kwina irionekania ni kiama kia ODM agatukona kwina mbicha ya muthaka umwe wete OD Raila Odinga noege atigwa na hem OD ni ariuga ni New Alliance kana kiama kingi ndi kimbia na arafu Raila atigitwe na M ira irikire broad based government ikaina mbena kwigwa gitoneria kuma gatene Raila Odinga withiritwe ari opposition lakini kagitani gakanonekanite sana guchoka kiri thirikari na thingirite in fact kiri broad based government ingwataniro yao na thingirite kiri thirikari aomba kuigwa agisariti bamwe ba athingati bagwe nandi athingati baba ingi batigitwe na ODM lakini wege atigitwa watirite hem kiri thirikari athingati bake na babatigwa watirite OD amba kuigwa agitigwa ini ndio mbicha ya katuni amba kuigwa kithukia gazeti ya Standard nikienda amba kuigwa kimenya ni mbi hikwarirwa gatureithirie mantu maingi kiuria haragikurwa ara gukuga thina yetu ti kwithira tutie na mbia thina yetu igutumirwa mbia ovyo ni atongeria like mbia turi nacio Kenya na tumba kuigwa ikirani day by day lakini kwithiritwe kwina kana atongeria baga spend a lot of money kana bagatumira tumbeca lekeresire bora bakwenda kuma kiri mwaka wa 2013 kuringana na constitution kana kuringana na katiba ya 2010 kwithiritwe kwina utumiri wa mbeca muno kiri maubichi mathirikari bana ukegwa kwina renovation ya State House kwina renovation ya ubichi bwa ngabana ubichi bwa MP ubichi bwa ukegwa kwina renovation like we have money but ora thirikari kana tongeria barigitini bagutumira mbia ibubutema sometimes twithirwa dotena mbia cia kugana kiri nthiguru yetu ya Kenya gaturikane na mantu meigi siasa turaithirie kithomo na ndikithomo igitwikire ngarama lakini CS Ogamba na umirite na komba kuigwa akiorauria kironda kiri bamwe ba chiari ministry ya kithomo ni rumiritwe mantu maingi kumania kwithirwa kwina guchenjwa kwa funding model kiri arito ba university arito ba tertiary kwithiritwe kurumirite bangi ba lecture kana bangi ba arimu university bakomba kuigwa batakurekeria result chia ana nontu bwa guchererwa kwambia nontu maybe nontu bwa kurema kwerewa kwa the funding model akiaria uria ni CS Ogamba na thiete na mbere na kuigwa kiuga na thiete na mbere na kuigwa gitariria na kuuga kiri new funding model ira yombire kuigwa ikirutwa ikathi na mbere na kuigwa igi affect ana barabara second year thandia na barabara ku join university kagitani gakabangi baritwa ibabatiria ku join secondary ibabatiria ku join campus
this month bangi next month na bangi bagachokera next month kana this month, lakini mwankira thaino batiye nanta bakari angafi batiye kuba setorita batiye what to go about it, lakini ogamba akabera butika make no to the new funding model it effective for the year iga effective baraba kuthingira baraba secondia na bara bethandia nkiro kiromba thirikari kuga thirikari ikathi na mbere kana thirikari ni umbite kuigwa reduce mbecha kana ikithi na mbere na kuigwa reduce fee ya ana akuma kire gicunji gia 15 gati gicunji gia 15 na gicunji kia 40 ara gikomba kuigwa igi affecting kuruki ya ana 500,000 okiri funding model kiruki akithina mbere na kuigwa kiuga thirikari kathina mbere na kuigwa ikirira aritwa bura kurari kiri kana kathina mbere na kuigwa ikirira aritwa bura kurari etiumba kuigwa igitigirwa nyuma kikurira aritwa kogu karomba arimo bombe kuigwa bakirekeria resort chiari twangirukia chiari ombe kuigwa bakira ana chukuru batakomaka nontu thirikari ikathina mbere na kuigwa ikiria fee wabura manto marakari barabarari na mubango wa kujoin university dizia na ibaronaga kwena kaugwaya barabarari nini sio gamba ameongea na ingwetigia manto makathina mbere na kuigwa makithina mbere na kuigwa makiagira ibu manto makari ugu kirenga gazeti ya The Standard ndaromba kumbe kuigwa kiumira ukerumira gazeti ni nyawego ukamenya bura manto makari rugana atugaga ino ita food chain gataumira twanenke twathi taumira ukiri kwa motori twaroma gazeti motori na noye akona mbia kana mwendi wa gazeti na no akona mbia cia kugurira ana bake fi cia kona mugate wa ntugu na mantu makathina mbere na kuigwa makiagira nkirukirira wathukia gazeti wethomera wengwa ukathina mbere na kuigwa ukiwata kaina mbere na kokigwata mono nkuruki ya umbete kuigwa kithomerwa imtu daromba tumbe kuigwa tukiumira tukaromba gazeti ya The Standard nikenda amantu mathinambe na kuigwa makiagira ibu mantu makari ugu inu hichio cia story ra chiekiritwe kana ndeto ira chiekiritwe chimteretwe muchumari mono kiri gazeti ya The Standard kagita gakega ni bambitaga Lilian Omwanga.